megalayapost.news. Nakaliang tungi kum ginung yalam ki balayo ay ka jing penkubor na kasorkar tengis ngo bandong ba uneu presiden tungi ulalong riuklaw ilade. Bat haga juga par ko susi uang ru hanapa yakinong pen scam rang imitu yakinong syak pen scam rang imitu ka pasaum dum ka bumut long ba ka DC office ka bakala hakmat ko jongu Lo do mala unyalam bu mala baru akin poise kharai lani baru akin poise tliu. Kinongilam Konongpo Region Auto Owners and Drivers Association mentang singi kelalaj sendan menuju daga jingtho Shaka Office Deputy Commissioner Garibhoi Baruk Shaka Office Superintendent of Police Garibhoi kebade halor ga jingkono bawa Marcus Martin baduba W Makri kebade Kinongilam Barim Konongpo Region Auto Owners and Drivers Association kila penankam bakala ya ka kerteng jangka seng kebade hadian bala pentamai ya kinokam bat kila yo ka jing itu na ka Office jong Deputy Commissioner haga jingilam jengki kum kita kena ilam mentamai kadai ka association habakran chikilap tai kebor mendak sini presiden gani kaseng ba banasa lingdo nanglat badu education secretary ba Elian B Tensong kilong ba kilalap ya kate jing pendankam bakala kita kena ilam barim ya ka kerteng jengka association kadai hadian ba kila temu ban pelong ya ka jingalang naga bakam bakin jit thamai ya kena ilam haka arplai tarik unai weng arjar pesau hamadan paham sim Kila kenok ru bawa Marcus Martin baruba W Makri Kim Deshu kinangilam kenika association but Kim Dan Hok Shu ban kam baki day kinangilam namar ya kinangilam matmai ka association lada ban pentamai but ya kenika association ru lada ban pentamai hakabala yo bor ni itu deka office deputy commissioner ni ki bor jangka an kiti kinangilam kila tiar tinge ru halor kenika jing penkam bakla ya ka kerteng jangka association but kila maham juru ban le sendan nak bating but kila kenok ru ba kenika kam kadai ke jingle riklau ba Marcus Martin ban pinbi yakibe kinongnya auto kiba 4 tip ba sarkar ni ka office deputy commissioner kala itu yaki kum kita kinongilam bala itu dakaan ban ka office deputy commissioner hakba kidon yaki kot kislagi babiang bala ada ban pin kebor kat kum ki kendon jakaan to nakaliang jingi kinongilam jaka NRAO NDA ngiwan hangne ban pencai ba sipi ki ba kinongnya auto bar ki ba bana du ka khatwai trik jungne banai ba alek jong neu benai bengelayo ya overbal nopo DC nyopo DC ke office bengelayo ba kecik pedi thuk matmai ngi kim kino kam matmai tingalayo ke jing thok jing tar baro ikot kislabaro bangelapan itu ingi nak leng sarkar itu ingi kino kam matmai jong nopo ibar awai ten re ke besngolong ngok mentangi kendit mene bau udah kaleng jong presiden merem jong ba Marcus Martin udang sam city bang seki tagi ba kersan ni ba iya kana kajuk ka kerteng upenan kam bakla iya kana kajuk ka kerteng ka NRAO NDA kabumut ba udang kam hadu benta ka ganti ba benta udang kam pada ibu presiden uto ujokan opo auto association berkawai ba haga juga par ko susi uang ru hanapa yakinong pen scam rang imitu yakinong syak pen scam rang imitu ka pasaum dum kabumut long ba ka DC office ka bakala hakmat ko jongu ten ringing solong ay kane bangiwan percaya baru ngiwan hang ne ka poru bang inwan bu ka complain letter ban kali ko DC bon simke kane ba kum kini ka jai bre ko tobria na ka por sa por ba ki sim ka buru ka jing duna jing bor perkhat jong uai war dan ni jing kat ne ka tungut kinongnya auto ba kum kinongnya auto bar sikata la jensi ar layo tam menta gila syania gila asnang wan ban ai ka ketiga yang ketik mon juki ban itu lang bat ngi hendrai ka bementa kisa lungo ban ki wan hangi kum ki ba ban kelingi kinong lam ba kum nongin sene yanongin ken ba kita kinong lam nomor ba unir long kam baru menta de nomor kata ngiwan Ahmad Infik Selmaya ban pensai ba nomor ba une presiden mementa kum okam yang ba Marcus Martin kum presiden une uwan makri kum sekretari baradu kan sengi maham mardar ba umdai su ban kam presiden lan sekretari dakini ki bro ude ban sange no mardar ude ban sange ru hagal jinglum khajna ga ju haga jingling ngataj jotis ju ngim khang ya kata ga jingku asusion ju de ki wepat ndrai umdai ban sim pat yang ga ju ka kerteng ga bangela dangal ga government kala itu engi but umdai su banang nai sekmat bu pan kam kala ya kata ga jing tak citi ju kata ga jinglong meeting ju ulong sausin sansin citiro ngim khang ngim pan bor yu kata ga mon lalut mar india ngitip gire sencar ba ula ban lekar ga mon ya la ga jong ndrai umdai ban sim penerkam kala ya ka kerteng asusion di ki wepat menta tangga we ka simkat ka jongki wei ladanga nga penerkam ka an ka sim bangkem bat ban bisar yu hendrai kat kata ka kerteng juga asusion ba upat ba bubun balang de ki saus pa san spangut ibreu ja hapo jingilam jingi un penerkam bakala hato kar saus pangut ibreu kandon ba jing sup bakala den mar kata ngewan ga ban pensai bat kaleng jungnero udah ban sangeno bat kindor gi pran ki kam jingi ken pensai khambai kene Te kumbala itu do presiden mene ban kaliang jongi hadin bangalayo ka approval na po DC office ang ne te la itu pura ingi komite kinong kitkam ki pura jangan action rei kabasusi kalong ba une presiden no ba Marcus Martin hadu mentau nang penibor
hadu mentau nang penibor berkani kadai ke sti pa kani kadai sti ke ba u nakaliang tu udang konbin ya kewe ke meeting ke banlong hamadan pamsim bar u misuse jaga kerteng jongane ke action kemud udang kam kumu presiden jongane ke action hadu menta kani kadai kerteng jo ba Marcus Martin presiden NRAO NDA bar une udah uba W Makri sekretari jong ke NRAO NDA te ko ne kalong impossible namar balai ba nakaliang jong ka kaan nakaliang jong ka sarkar DC office nang ne kala itu yang ni communicate kam iba pura jong ka session ndai ka ba lengo kalong ba kumno kini kibriu kidang kam ilade ba kidai ki presiden sekretari jong ne ka session te nakaliang jong ni kum ki nong yalam jong ka session ibala iyo ka approval nang ni na DC office ni sukhia halo kane ba nakaliang jong ni 1 week kloi menta ngalo submit ru ini ka sithi ka jong ni sepo ku deputy commissioner Riboi district bat ngila air ke sithi sa po SP office ba nakaliang jong ni kwa ba you have to take action ma abide ba ne ka kam te nakaliang jong ni kum ginung yalam ki bala yo ka jipin ku bor na ka sarkar te ngisngo bandong ba uneu presiden jong ni ulalong ruklau ilade te kumno habangi ngila yo kita ki jing pirsan adong sadong ikut kislag babyang nri balai te udang kam ilade kumu presiden temo kane ka jingle ka jong golong ba yala de udum kemudi ki wer umur pendum lot te nakalia jing song menong ba habide ba ka meeting ka bon sapelong haka arpulai terik u benai ba mentau benai ha ne ha madan pham sim haka si sejan te nakalia jing ngi kerpat ikitu ki baro ki ba ula sam chithi ki ba sobha naile chen ki meeting namar nakalia jing ngi ngila a ki jingtho sa baro sakaliang DC kaliang SP ba nakalia jengi nila pha ru ki bakin dei ban sim action ba bi dei bode kam namar uni ubreu u claim follow ki kenon ai u le ko bo start ai ta bo tip pat ya ka ai te nakalia jengi ni somo dong kum ne ba nadu katu ngila maham ba une u presiden la ni sekretari la ni ki isi jongo baro ba kim dei shu ban kam yale de kum ki presiden kum ki sekretari bar kum kinong kam jogane session ndri hadu menta ngayo ka ba susi kalong bo udang pen ibor hadu menta te nakalia jengi so modong sisndan menta direct indong yo ba menta ngin le daga kam ga batang ya ba namar balai pa pi claim snap habide bodeka nakalia jengi kum kinong yalam ila ai ka hukum ya pi namar ba kam di hok ya pi ba pin dang kam yala de kum ki presiden la de sekretari jong kan ka action te nakalia jengi so modong ba ya ka kam yala ya chakmat bat ka anhi ka le ka ban kam hemi de makane ka jingle hormor ka jong pi nakata daw ngiso bandong ba ka jingwan jong hang ni kamde bandong ban wanra ikano ka jingya huri hura wanra ikano ka jingya suon pramangi ndrengi kwa ban penbe ya ka jing bakla amar ka jingle jong nu presiden ku jalam bakla lut ya baro kidri barato kasim katu ka bangat hapna kat badang ki kata nangat takadaw ngong ipi wat persyang banyak sekmat namar ngila biang lut kisti ya pom ke jongi ngila biang lut ki dokumen jongi baro ke baka sarkar kala pen kubor ngi ndai nakalian to pi bidang pen ibor hadu menta nakalian jongi ngin ai daga batang menta pi pakane ka last warning ga jongi nong pi ba ngin nya sekmat akam jongi te nakalian jongi kunung yalam jong action te ngi sokia halo kane kam bat ngi kerpat pi kum ki driver ato baro ba pin sim ka responsibility te ba mut ba pin dor ka strong common sense yala de mut shwa ba pin ya no menta pet shwa ani study shwa itu kam kolong kumno amar pin shwa malla pe kelut haba ngano ya pi haba umalla hi umla banyalam umalla ada kiba lo do malla unyalam umalla baro kin poise kharai lani baro kin poise tliu takadaw no kaliang jongi so badong bangi banjur sa isin ba kum bangi lamaham yu ha katu ka bangi layo ka probal bat bentar ngi maham tang bangi ngin le daga batang namar balai bau ne ubreu umut ba pen ibor ngi hadin bangi ngi layo ka probal ka ba pura na po DC office Megalayapost.news